Ovu igricu Poké Wrestling, šalim se. Igramo. Ovo će biti druga epizoda mini igrica. Ono svako mini igra u Minecraftu, mini igrica. Ovdje vam je cilj da izbacite sad što više ljudi iz ringa. Imate rekord i ja sam sebe izbacio. Rekord mi je 53. A jednom je bio sam jednom izbrisao igricu kad sam mislio će se uploadat njen video na YouTube. Izbrisao igricu, tam je bio rekord 101. Pa sam onda je ponovo skinuo i sad je snimam. Ja samo stojim. Oni mene nisu uspjeli izbaciti. Vidite, ovako se baca sudja. Real life 100%. I believe I can fly. I believe I... Nemoguće je bez neke reklame da bude video. To bi bio najbolji bez reklame. Čak je i prije Minecraftovo imao, moram njemu skloniti. Dobar dan. Ok. Pokušat ću uspjet prijeći. Ajde, ljestve se isto vrijedi, vjerujem. Ne vrijede se, zašto bi se ljestve vrijede. Ono je otprilike izgledalo. Čovjek je leglo bio na ljestvi. I sad se probudi. Dobro jutro! I sam ga izbacio ovak. Još dva put ću odgledati. Nemam puno baterije da mogu igrati. Ja obožavam svoj život. Ovo je zadnji put. Ok. Ajmo sad uspjeti rekord. Sudja. 1. Crnac koji nije izbačen. Nije 2. Se ti majke ti vratio s polja? Halo, bio šta vas... možda ga još jednom možemo baciti. Zato se ne pomira. On se pomira zato što je bio izbačen. Možemo kad dva put božemo. I believe I can fly. Gordo saka, to za smeće. Ok,
video je trajao 5 minuta i sada... To bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se druge godine. Ćao. I srećna nova godina 2016. To sam zaboravio.